bagukubitiye umugina mu mariba bashinga amazuru mitsi ntabwo yaharenze ufite isigara ibaza umuntu kumusaba isigara yaguye mu mazi niko nani ashaka isigara niba atari ukunshinyagurira arakamura baramenya bagiye kuri inshuro umubaye bamushaka ni benshi ngo afite amabanga y'ibyo mu Burusiya yewe hari n'akashi bamushakaho reka turori tu es la reine des mers où tu as appris à faire ça akose biriya byigera gutwara ubwato kuri Notre classe allait passer quel... erega ishuri nengagamo batwigisha gutwara ubwato On aimait bien traîner sur les bateaux. bajyaga badutoza Oui, exactement. Intéressante coïncidence. byose dupfuye guhurira n'iryo shuri wize kandi Tu as nanjye niryo nize erega Les droits. wize iki amategeko Bref, kubanga bize ku ishuri rimwe très simple. J'ai étudié avec lui moi aussi. nanjye hari umwarimu wahanyigisha abantu kandi menya giharira n'ubu Ce qui se passait après ses cours. umaze kuva ese byagenze gute imbere nawe ibyo ntashaka kubyumva Je faisais pas à chaque fois, tu sais. uyisetse birantemisha gitanye no kumwongorera Misha, nani un peuple très résistant, Vanya. abakobwa erega rimwe na rimwe abakobwa ikintu byiza guhura nawe erega Si vous me disiez de quoi il s'agit, on irait ensemble. ubuse ni ibiki murimo hano Ah, c'est à propos d'un prof qu'on a connu. turimo kuganira kandi hari umwarimu watwigishije hari umwarimu duhuriye ese mwana niganye bize ku ishuri rimwe bayi hano hacyano Écoute la petite étudiante. umva rero wakinyeshuri T'arrêtes ça tout de suite. Sinon je vais... reka iyo mikino C'est pas... cyangwa ngo uhambire T'es un prisonnier. reka kuganira n'uriya mubaya ni imfungwa utabyibagirwa C'est toi qui vas m'écouter, gros dur. niwe ugomba kunyumva neza ahubwo wa muswa we Sois une balle entre les dents. nagukira isasu mu ryinyo nukomeza kungendaho yageze gutya aramwongorera uyu ari ku ruhande aramwongorera avayo Pourquoi t'es si agressif, l'ami? ariko se kubera icyo ufite umujinya mwinshi mwana ni insenda wariye n'indagara n'iki On s'est rendu compte qu'on avait étudié à la même université. none se abantu niba barize ku ishuri rimwe kuri university imwe urumva Mais avec le même prof, c'est curieux, non? twageze umwarimu mwe wenda niba biguteye amatsiko niba biguteye umujinya ni akazi kawe Bien. okay Comme ça, la récréation est terminée, chers étudiants. ikiruhuko kirarangiye rero mwa banyeshuri mwe Toi, amène-toi. vaye hano C'est une vraie brute, tu ne trouves akose bite byawe urashaka kunjyana none pas? Toi, viens ici. wavuye ha Bois. ndakubwira ngo uze ukanga genda ariko mwana umugabo uramuzi aragahamagara nako kakamuhamagara kagora umoja C'est qui ces mecs, raconte? umubaya mwavugaga ninde Avec leur tatouage de merde. bari ni bandi bafite tatuwaje Homme de Sorkin. Il a le bras long, Gennady. Jamais il me lâchera. Et ils ont bariya ntabwo bazemera ko munkura muri iki gihugu l'occasion de te tuer, et ils l'ont pas fait. umva Pourrais m'expliquer? bari bafite amahirwe yo kukwica ariko ntabwo bakwishe Je ne comprends pas de quoi tu parles. sinumva impamvu rero Tes mensonges. ibyo mbwira byose ni ibinyoma agombe kuba ari impamvu niba ufite igisirikare cyawe ugomba kubimbwira byose Ils devaient te prendre vivant. Pourquoi? kubera iki bagucakaga uri muzima kubera iki batakwishe Désolé, mais je ne peux pas t'aider. mbabare ariko ntacyo nakubwira mukiramo ntacyo yamubwira Tu vas parler maintenant. uravuga tu T'es une... witwa Nadia arimo kureba ku ruhande yeba iza mu mbabare ku mwana nge kirisitu Pauvre idiot. wakigorya uzi kutubira kumbona imbavu T'es jaloux de moi. amatwi yabawe none amatwi inshyi zo mu matwi kanza kuvuga Il y a que la vérité qui blesse, hein. ariya ngo arashaka ukuri De jalousie. cyangwa ni icyari ufite igikobwa ntange kugitereta cyakunaniye ngewe nkugirira ishyari wa muswa we Que tu sais faire. Va. T'adores ça. Qu'est-ce que t'attends? n'icyo uri bukore umukobwa yakuye imbunda ararasa reba bamukiramo yari umugambanyi Quoi? agake Tu l'as tué? uramwishe Complètement malade. uzi ko urwaye mu mutwe Pourquoi? kubera icyo umwishe Elle ne t'avait rien. Allez, lève-toi. ko nta kintu yagukoze vaye hano niwe ukurikiraho niwe mwereka wanza kuvuga harya Non. Non. oya Non. Allez, avance. vayo ndakujugunyayo Attends, je t'en prie. buretse ndakwinjiza buretse kunjugunyayo Je vais compter jusqu'à 3. ngiye kubara ngeze kuri gatatu nako kabiri singeze kuri gatatu ni kabiri Tu seras couché auprès d'elle. ndakurasa ngo ushyire iruhande rw'uriya mukobwa nawe 2. rimwe kabiri umva Je veux savoir. Raconte. mbwira kira kitu Qu'est-ce que c'est que ces tatouages? ziriya tatuwaje zivuze iki kubera iki barimo kugucakica bariya ni bantu ki Je vais parler. ntacyo ndibakubwire
Après tout, quelle différence cela fait de savoir qui va... ni hahandi ushobora kunyica. We Je peux pas te répondre. ntago nibagusubiza. Tira, je m'en fous. Niwabyinira ku rushinge. Je dis que ça marcherait pas. nakubwiye ko bitari bucemo. Yari n'imitwe. Igikobwa ntago yakirashe. Muba yanze kugira icyo avuga. Bamutetse imitwe biranga ntako batagize. En tout cas, je sais que je ne peux pas... ariko se ko nakubwiye ngo ndabarangeze kuri gatatu ukavayo narageza no kuri kabiri bite byawe. Urabyice. Wabyica ari wowe. Pour traiter un homme blessé ainsi, je ne te laisserai pas continuer comme ça. Jewe ntago nakwemera ko dukomeza gutya. Dushakisha ubundi buryo nibura. Gusubira mu Burusiya bibaye ikibazo. Kandi umugabo aramufite nawe yanze kuvuga. Pas dû être agent, mais avocate. ariko se urigira umupolisi warangiza ukigira umwavoka hano umucamanza. Si j'étais masochiste, je serais devenu astronaute. nanjye nshaka nari kuba umwastronaute cyangwa se babandi biga ku bijyanye n'inyenyeri. Comme nous venons de le faire. urumva batangiye gusubiranamo. Ton idée. ufite ikindi gitekerezo buretse we. Toi, bien sûr. utagira ngo nubwo uko wambara amajipo nshobora kugutinya ntago nagutinya. Ce jeu idiot fait partie de notre travail. Je suis désolé. umbe iki kigoryi ukihanganire nuko dukora akazi utangiye kunuka imbere y'umuswa. Pas comme ça. wimvugisha gutyo. Faudrait que t'arrêtes. ngaro wakora se ariko. Ça va là? Hein? C'est autre chose? Je ne rêve que de ça, passer à autre chose. agombe kuba ari ikindi kintu uyu mugabo arimo kuduhisha. yanze kuvuga ku neza yanze kuvuga ku nabi. abamuhiga ni benshi. ariko ibazo mugabo leta y'Abarusi irimo kumushakisha abamushaka ari muzima abamushaka ari akarambo. none dukeneye imiti y'umubayi. Regarde mieux. Je ne suis pas aveugle ni idiote. sindi impumyi kandi wibuka ko ibyo nkora byose mbizi. umubayi akeneye umuti. feri za mbere ni he? kuri farumasi. niba ari umuravumba niba ari umurava niba ari urusenda reka turore. ni za farumasi zikora mu gicoko. yasanze hari umurongo urabanza ugategereza. ariko hariya bashakaga parasitamoro. umusaza niba nta majisho agira nzibikahira. Dimitri asigaye mu modoka. Tari. Je pensais que tu flirtais avec elle. On ne dit pas toujours ce qu'on pense. reka ibyo dutekereza byose ntabwo ariko tubivuga. uriya mukobwa agombe kuba afite ibindi arimo kuguhisha. Si être hypocrite. ibihe Il est temps que tu apprennes que quand je discute, c'est rarement pour ne rien dire. igihe kirageza kugira ngo umenye ko iyo mwanire n'umuntu akenshi aba ari icyo mushakaho. Il peut bouleverser une personnalité. umukobwa ashobora kwihindura kandi nawe akaguhindura. Et par lui de façon très curieuse. Où est-ce que tu... ntabwo aguteye n'amatsiko biganisha ariko ibyo byose. Il se tapait toujours les plus jolies étudiantes du campus et je t'assure uriya mukobwa mbonye ukuntu ameze agombe ko yarakundanaga n'abantu bakomeye b'abayobozi akiri ku ishuri. que devenait uwo mugabo namubwiraga watwigishaga nanjye wanyigishije. fille pour qui coucher est une sorte d'arme. ntabwo yapfa kuryamana n'abantu nk'amwe. aryamana n'abantu nka bariya. kumba barimo kuvuga arimo imbere muri farumasi. Nadia ne peut être intéressée par son travail d'agent que pour une seule raison. nadia ashobora kuba akunda akazi ke kabisa. Elle ne travaille que parce que ça lui rapporte plus de... ariko si ukuvuga ko akakunda gusa agombe kuba afite izindi nyungu. Gagne beaucoup dans ce métier. hari ikindi mwunguka muri aka kazi ariko nimufata pansiyo muri mantuza nta n'ikintu mwifite. Comme toi. Allez, ntabwo yaryamana n'umubaya nk'aha kandi utagira ngo ndagututse. tu ne manques pas d'arrogance. Ce genre de fille ne couche avec un homme que pour le pouvoir. abakobwa nka bariya baryamana n'abagabo bafite kashi. Ne choisissent pas des hommes comme toi. ntabwo yahitamo umugabo nkawe. Plututôt des hommes comme toi. ubuse yahitamo umeze nkawe. J'ai un avantage. si ufite kashi se ufite izihe. Une fantastique situation. ntacyo wifitira aho ngaho ipataro ziteye ibiraka. Illusion. urakize igihano cyo kunuka ariko komeza unuke. Elle travaille avec toi et elle complète ailleurs ses fins de mois. icyo nakubwira cyo ni uko murimo gukorana ariko afite indi migambi. umwitondere. sasa muri ako kanya arabinjiraga muri farumasi. Parce que certains... arabinjiraga muri farumasi kumbe ni abakokozi. Restez où vous êtes. na nimugumaho muri we agasaza baragakurura abakobwa bacira ku ruhande. niko nani aya basi baje gukora bariba kino kitu abakiriya nyiri farumasi. mbega kaciwe sasa nyiri farumasi ahantu bamutaye ari bunduki baba bari gasura agiye kuyikurayo niko nani uretse gato. Il est dans le coffre. kaci ziri muri coffre fort. okay zari mfunguzo. abarategereje ntibazi bijya mbere. Quoi? Et la ceinture? nani zana sentire hano n'amaboko yawe. Demande-toi un peu la raison pour laquelle Sorkin me fait envie. ariko banza ubyibazaho impamvu uyu mukobwa arimo kugira gutya akinyabya. C'est parce que j'ai plein de jolis papiers en ma possession. Très...
kandi wibuke igihe mfite kashi nshatse mwese nabagura munyemereye nako ubitekerezo. À mon avis, c'est pour ça que Nadia est ici. Impamvu bamwohereje hano nuko hari ikintu ashaka kunkuramo utagira ngo hari izindi mpuhwe. C'est gratuit, non, pour un mec? Ariko se mwaretse tukabikorera aho bana imbere akangaka. Mais c'est pute, saute. Nanireka amabeco hari igikobwa kizima ku ruhande icyo ngicyo se. Ouais. Sérieux? Ouais. Non mais tu l'as. Wapireka nkagusigira akangaka. Tu veux de l'aide? Okay. Kanzanire hano. Bo bakinisha ntibamuzi. Muzajya muhura n'abakobwa ngo urashaka gukoraho. Ukora he? Ukora kuki? Umubaya vayo. Ça dégoûté. Ngo afite penke bitumwiza. Tu viens. Allez. Ngwino tugende tubikore. Wagira ngo ni nk'inyubako bagiye kubaka. Père les mecs. Wagira ngo ni nk'umushinga bafite. Nani. Okay, si ngombwa Arapesa urashaka kundobesha tukiri hano. Yabawe iki imyinyo yabaye umukara. Yabawe. Iki nacyo kiraroba. Kiriya kiraroba. Vrai salope. Bajyaga bivuga bakobwa beza bakunze kubutobecu. Yawe. Yababa iki? Arabaga. Uwo baguye ntago bamuzi. Aya basi. Uyu mbese urusasu. Karabaye. Ngomba ko bavuga. Nani buretse. Aka kajya kuba hasi. Uragiye bamukiramo. Uyu si umuntu. Oya. Ntabwo ufite umudamu ngo sinzi ufite sheri. Arabaga. Uyu aracyari muzima. Nani mbabarira nakinaga. Araturitsa. Hari imikino utapfa kuzanireka. Nani. T'es comme moi en fait. Zuka umeze nkanjye burya bwose. Utubecu twavuye hasi turimo kurira. Nani. De la pénicilline et une boîte de seringues. Pénicilline umpereza n'inshinge. Ako karito. Kashe ngiza. Bavayo. Tu es quelques personnes de plus. Hari undi muntu wishera. Le pharmacien. Konze ko bikunda kubi muri farumasi nyirayo uramwice. Azi ko dimiti narubikoze. Uza kuri injira igikobwa kirabiritse. Barakomeje bakimara kuva hasi. Polisi ngiye. Puisque je te le dis, elle est ici pour mettre la main sur les documents. Tu t'en apercevras tôt ou tard. Yewe icyo nakubwira cyo nuko ugomba gusinya. Igihe kahere kamubwira gusinya kandi agiye kugatera urushinge. Numara ushizeho intuzi nyandiko. Nahita ngupangira inyubako ngagupangira kacu ubundi ugahita undeka nanjye nkigendera. Arajomba ako se mwana kujombye kuyigufuka aho ngaho. Et ensuite nous serons capturés et torturés. Urabizi niba dufata baraza kudutoteza batugirire nabi. Je saurai enfin où sont ces maudits papiers. Ahubwo nimara kubona ibyo bipapuro genda bitwika. Tu es d'une obstination incroyable. Kabese uzi kwihagararaho. Tu es bélier. Pas vrai? Ou capricorne peut-être. Ako se wavutse ryari burya wa mugabo. Wavutse ryari. Très dur, agressif. Wavutse mu gituku, wavutse burimo gucya, ko ufite umutwe munini. Je n'aime pas du tout la musique. Nani igihe kankubwire cyo nanga abantu bavuga cyane kandi nanga n'umuziki. Ariko hari indirimbo imwe nkunda kandi nyiririmba ndimo koga gusa. Mythe qui s'effondre. Bajya bayiririmba nk'ahantu mu biriyo cyangwa se umuntu yapfuye nyikunda kubi. Ubwo nuza n'umutwe munini ndayiririmba nona. Vrai que tout. Nani bakira kumbe Nadia. Yabarobesheje. Icyo kunywa. On t'attendait. Usanze tugutegereje. C'est la première fois que je fais ça. N'ubwa mbere nakoze biriya bintu, n'ubwa mbere nishe abantu bangana kuri. Je trouve. Wabikoze neza ariko dusangire se. Non, quand je bois beaucoup. Iyo nanyoye ngo nyinshi ariko kandi sinshaka kunywa nona. Hanyuma wowe. J'ai pénicilline. Ubuse penicilline banteye mvanzamo icyo kunywa urumva ntahita mpfa. Comment tu te sens? Urumva umeze ute? Ne touche pas. Ntunkoreho. Tu pues comme une vieille chaussette, c'est monstrueux. Uranuka nk'ibirato by'abantu bashaje binuka kubigenda woga okay. Ukomeze umwe ndaje. Pourquoi tu es si nerveux? Hasi ubundi waguyemo muri douche ntugaruke wa kigabo. Ntugaruke ugwemo ngo aranuka nk'amasamake nk'ibirato. Abasigari babiri ndagira ngo ukurikire. Tu restes assis. Guma hasi. Okay. Tu sais, urabona bari tu te tais. kandi ntuvuge. Ariko se uyu kakaze kurusha uriya bantu. Maintenant, on peut parler. Sasa n'uruzi ushatse twavuga. Les documents, tu les as? Amadosiye urayafite? Te
mbivuga Les papiers et je... mbwira iyo bari wowe twakoranye mbere kose En fait. nta nubwo wari kongora Pourtant, Et j'espère en tout cas que ce n'est pas Gennady Sorkin. aucune. ariko ntabwo ari leta yakohereje Et le chien de garde. hanyuma uriya turamugenza gute ko niyo twagenda ari budukurikira ari hahandi arimo kuririmba akaririmbo k'abantu bapfuye bazapfa bakire iyo niyo ndirimbo akunda mu buzima akira urakora icyaho J'ai froid. imbeho iranyishe Fais une place. ntabwo twaza twogana ngo iki twogana mu kanya avuga ko ntukibera nk'ibirato J'ai juste froid, c'est tout. njye imbeho iranyishe nta kindi Je fais l'amour depuis longtemps. kandi maze igihe ntabikora ushatse wareka tukabikora si ngabo Et faire les choses doucement, c'est pas mon style. Surtout pas. waretse njyewe nawe Plaît. tukagira ukuntu twigenza Je pense qu'une fille comme Nadia, sasa yibutse amagambo mubaya yamubwiye ngo urumva umukobwa nka Nadia yaryamana n'umubaya nkawe ufite iki ko nta nibati wigirira bayorata yaragakuruye arabyirengagije yabenda ugira ngo wafatishije ariko ugasanga ahubwo bagufatishije reka turore cyaragiye kiragotwa kumbi arushinge bari bashyize hafi aho ngaho okay yabanje kubumviriza umubaye baramusezereje karabaye we imari barayitwaye we ese miti yatangiye kumuciramo bagiye nk'ejo ayayaya imyenda bayitwaye yakase ndaje telefone we Alors, nani ici, la chambre, numéro 18. hano muri shambure 18 On quittait l'hôtel. hari inshuti zanjye mubonye zisohoka ngaha Quoi? ngo iki Qui est venu les chercher? ninde waje kubashaka karabaye Salam! dore umudinya mabecu ayayayayayaya ni derira neza neza sasa kureba neza mu bintu batwaye byose hari kamwe bibagiwe kandi kamufasha kubi niko kamwereka ahantu iboro yiherereye y'amari okay Ouais! mbega byiza bayitwaye niba bayitwaye ashobora kumenya ahantu baherereye karabaye bwarakeye Eh bien là, c'est vos barres, elle m'attendait, ça, vous voyez. sasa bamugukimbia C'est rien. Je vais lui dire, qui est clair, ça se passe. bafashe ijya kuri banki Ça y est, pas kuvuga umukobwa ntabwo agenzwa na kamwe arashaka kashi arakorera leta byose arabishaka muri make gusa hakuno hari uwitwa Magorwa umugabo ni umuherwe gusa ari mu ba mbere bakunze kwiba imodoka kandi baramukura buri munsi siyo washakaga wasigaraho bayahana t'es malade. urwaye mu mutwe Que parce que j'ai de l'argent, tu peux te permettre de... ubwo ubona ko mfite amafaranga bivuze ko ugomba kuzana ibyo ubonye byose nta soni Ce sont des... wowe gateka amano Non mais tu... Je t'avais demandé de t'habiller. nagusabye kwambara neza dore ukuntu wambaye ikariso yanze sasa ukatongana n'icami koboye imodoka arongera yiguyeho Il y a le moins... nayisume yonyine kandi mu modoka harimo imyenda okay Ça va? mukomeze mutongane T'as compris? yarayikandagiye keretse itari imyaka koko barayitwaye bwa kabiri Tu fous... tugaruke kuri aba Au revoir. Bonjour, monsieur Gecht. aramutse mbese gifite Je voudrais avoir accès à mon coffre-fort. ndashaka kwinjira muri coffre-fort yanjye Si vous voulez bien me suivre. karibu rwose nimuze umugabo ni umuherwe nani we ntabwo winjira ariko hinjira umwe wenyine nyiri konti ni winjira C'est pas entrer seul. ntabwo wakwinjirira wenyine Aider à la chambre forte, la clé est mon empreinte digitale. none sawa ninjira kuko urumva hari ahandi ni buce umva Mais arrête, qu'est-ce qui ne va pas? n'ibiki bitajya mbere ariko waretse Les raisons d'être heureuse, non? ntushaka kwishima se njye kugupangira kashi inyandiko ziguhereze Ah, très bien. ngupangire n'inyubako Montre. undeke nigendere Garée, tu es resplendissante. Grâce à moi. Et tu pourras être encore bien plus belle. kubanga ubwitamo nuko urabona ukuntu nakwambitse uyu munsi uzajya wambara gutya buri munsi rero Aussi. nimara kugupangira monsieur we wimena umutwe boss ni boss Allons. Comment pourrais... none ubwo tubigenza gute tubyihorere Réfléchis un peu. banza ubitekereza Ils sont solides ici, tu sais, c'est une banque. Un vrai... urabizi hano ni muri banki si ukuvuga ngo ngiye gucika Toi. J'accède à mon coffre et les documents sont à toi. igihe nzamuke muri coffre-fort yanjye minota 10 ndaba ngarutse ngupangire ibyo ushaka Bon, rien à... nanjye nceho Je pensais que tu étais intelligente, mais tu n'es... nzi ko wari ufite ubwenge ariko ndabona ntabwo pe umeze nka rya debe narindi kumwe naryo
sibyo? Apparemment, tu n'as pas retenu grand-chose de ces leçons. Ugomba kuba utize isomo rikomeye. À me raconter? Iriya somo hari icyo wigeze umbwira? Okay. Tu viens, partons d'ici. Reka twigendere none tubivemo. Arrête! Buretse. C'est d'accord. Ndemeye. Injiramo wenyine. Inde uyu. Reka turore. Kajorite. J'étais sûr que tu prendrais la bonne décision. Nari mbizi kuri buhitamo neza. Uhisemo neza rero. Atiyo. Karibu boss. À tout de suite. Naho mukanya. Agiye kuzana urufito. Ni wa wundi usanga basize kuri gare ku marembo. Mureka ngende mvunjisha. Uyu nawe agiye kuvunjisha rero. Acaho. Ariko si banki. Wagira ngo mo imbere harava. Aha. Porte. Yarabanje arahindukirana ni. Bambonye ariko. No gutegereza tukareba. Ese ko karagaruka. Abamushakisha ni benshi. Kuri ruhande. Kobo yakora iki? Il vous est actuellement impossible de passer un appel. Nani nagutora guhamagara ha bamukopiye. Bamukopiye. Na indi telefone bakoresha muhanura. Abo bose bakunze gutwara mu telefone aho ngaho. Il vous est actuellement impossible. Yahise ahamagara bamukuriye. Oui, j'écoute. Yego ndakumva. Ni jewe. Tu veux me rendre dingue, mais où étais-tu? Wamuswa. Wahoze ugiye twahire tuguhamagara. Où es-tu? Qui est cette malade que tu m'as envoyée hier? Nani. Hari igikobwa kirwaye mu mutwe mwanyohereje. Plus bon de filer. Narinzi ko tugiye gukorana ariko yafashe umubaya bahunze. Agaki? Je ne connais pas cette fameuse date. Umukobwa uvuga ko ndamuzi nta muntu nigeze nohera. None se ko wambwiye ngo rohereza abantu bamfashe. Ko abantu hari abantu barimo kunyumviriza. Telefone bagomba kuba yitezemo akantu. Byabaye ngombwa kayihambura. Kurebamo imbere ibyo yavugaga byose. Ibyo yumvaga byose. Hari abandi babyumvaga. Bamutetse imitwe n'amaguru icyarimwe. Uyera kuri gende no kuri banki we yaracyategereje iminota 10, 10, 20 kandi bamubwiye 10 gusa 30 ariko se. Ako kanya telefone kuri reception. Yego. C'est pour vous, madame. Mademoiselle yanyu. Barashaka kuvugana nawe. Oui. Yego. C'est moi. Nigeyo. Tu m'as menti. Wambeshye. Pas été l'élève de Sabourov. Un véritable élève de Sabourov. Nta gukorana na leta y'Abarusiya. Ndakuvumbuye. Ay. Ntabwo yakwinjira. Ntibicoboka. Asubirayo. Uzi gucyura umunyu. Uyu nawe acyuye umunyu. Qu'est-ce que tu fais? Uri mu biki? Ça fait mal, arrête! Urimo kumbabaza. Zana imbokoboko hano we. Niki? Toi, qui t'a envoyé? Ninde wakohereje? Tu travailles pour qui? Ninde ukorana nawe? Uteke imitwe ngo urakora leta ta. Wamenye gute ko nari muri iriya nyubako? Puis, c'est pas lui qui m'a envoyé. C'est Rokotov! Umva, bose wawe ntabwo ari wanyohereje, n'abandi bamukuriye banyohereje ahubwo. Ah bah ici, t'y arrivais pas. Baramukeka nawe. Wiki? Urumva bose wanjye bamukeka. Où est Chering? Chering ari? Tiens. Chering suza ahantu aherereye ubu ngubu bamutwaye. Te poser des questions. J'en ai rien à foutre que tu sois une fille. Sasa rero, hari ibibazo nenda kukubaza hagati aho ngaho. La banque. Et le directeur est sorti seul. Amareka nkubwire, uragere diregiteri wa banki. Ndagusanga hano igitambaro mu kanwa. Hari abarimo kumureba muri ubwo buryo. Agufatira imari ye hari. On a de la visite. Dufite umushyitsi kumbe wa mubaya ntabwo yigeze apfa. Soyez le bienvenu à l'antenne maltaise de notre banque, cher. Urakaza neza kuri ishami rya banki hano muri Malte. Tugufashe mu ki? Ngiye gufunguza konti. Tururufito n'urufito. Boss. Nimunkurikire rwose, nimunkurikire. Kakize habura abantu. C'est très gentil à vous. Ni byiza cyane. Bamaye karibu. Kandi ubwo ujyanye igihumbi bo baguta hanze. Barabanje barayasuzuma. Il est là. Yahageze. Je
suis navré, monsieur, mais... Ese mutwihangana ariko amafaranga yawe ni amakorano. Ayandi se ntibaba bayakoze. Reka turebe. Ngo ni amahimbano. Yakwiye bike, reka turebe. Aramujomba. Mu cyayenge. Barimo kubakurikirana hafi ariko nta n'umwe wigeze arabuka. Okay, murakoze cyane. Haco. Yasigaye ameze nk'igishushanyo. Chiringi ari Pas à pas. arimo kuza. Nguwo. Merde! Amaso arancitse. Je l'ai perdu. Kamera ziciye muri humye. Ntibaza ahantu akatiye. Wapi? Bose baramubuze. Wagira ngo ni ninja. Sasa muri ako kanya hari umuparanto watambukaga. Buhoro. Umuparanto original arimo munsi ariko we subizayo akaboko mwana. Uyu ni ikiwana. Monsieur, C'est du papier que vous cherchiez. dore inyandiko washakaga ngize. Non, c'est pas ce papier-là. Oya ntago ari izo ngize. Celui-ci. Ni izo ngize se? Non. Oya. Zose ntago ari izo. Twari tuzi ko uyu mugabo yapfuye. Bamurashe bose babireba. Kobo yaciye za bugufi arabanza arabyambarira. Aya basi. Arapfa umuntu kuri inshuro. Akasi ingofero aza kutamenyera kwambara ingofero. Umubaya arongera amubonye. Ako kanya. Qu'est-ce que c'est que ça? Muri bicyo? Ordure. Vous avez oublié pour qui vous travaillez? Mwibagiye umuntu mukorera ariko. Ces braves gens ont changé de patron. Abapatro bahindutse hano reka. Mukomeze. Pas la peine d'essayer de vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Monsieur Boris Gecht. Sasa mese Boris. Kuvuga ngo uyu mugabo niwe Boris. Uyu nguyu. Nom de votre père, Gecht, celui de votre mère. Yesu ko ndamuzi. L'Union soviétique en Yahoze akorera abakegebe mu gihugu cyo mu Rusiya. Bamane ko avec intambara y'ubutiti imaze kurangira. votre père Yiba amabanga ya leta ahungira mu Budage. que son second fils Yasize urwana mu Burusiya. Aza kubyara urundi rwana. Mu Budage. Uru rwana ni wowe. Ufite mwene wanyu witwa Chiringi. Igihe twahere tumuhiga. Kuvuga ngo Boris bavugaga n'uyu. Je représente l'organisation que votre père a fui en 1900. Hari organisation nkuriye Yesu ko yahunze mu myaka ya 67 gutyo. Organisation. Ariko iyo organisation yarahindutse ubu. Et qu'est-ce que votre version moderne cherche? Hanyuma se iyo verisiyo cyangwa se originali imeze ite? Un grand conteneur qui a quitté votre... Batubwiye ko ari kontineri yageze ku kirwa kandi byanditse mu mazina yawe. Ikintu kirimo imbere nicyo nshaka. Iyo kontineri iri Boris Gecht. nayo ni Boris muvugana mwohereza abasekretari ababaya bamere nabi. Sigaho. Vous réclamez Raoul, il sera là dans une minute. Pour vous, c'est un chien de garde, mais pour nous, c'est un associé. Sasa boyita ngo n'abasekretari. Argent. Jewe ndabakoresha. Et c'est pour ça que nous cherchons votre demi-frère. Ni nayo mpamvu turimo gushakisha mwene wanyu. Ari Bien. Okay, byiza cyane. Je l'ai trouvé. Nani ndamubonye. Sasa uri mu buhanga bw'ibyuma mu bayara mubonye ari inyuma yanyu. Ngo ari inyuma yacu hano ba. Okay, inyuma yacu hano. Ayayayaya. Okay. Reka turore. Bamuguyemo. BMW. Et la destination. Okay, harya ngo kontineri iri barahamenye. Agapapuro karabigaragaza. Byose bikubiye kuri ako gapapuro. Ni nka resi. Suite nulle part. Sasa tugiye kugenda. Iyo kontineri turebe ikintu kirimo imbere. Ariko hagati aho ngaho wowe ugomba kwitaba busizori. Sibyo? Il vous a tué. Nakwishe. Abivuga kandi abikora. Aya basi. Umwe turaka. Bamuguyemo. Il est plus à gauche. Ari ibumoso. Bakarase ibumoso. Asubira iburyo. Ariko se. Je ne le vois plus. Nawe ndimo kubona none namubuze. Ariko hari akantu asize. Injirayo. Banza so pass. Sindi bosi. Ariko aba bosi biyimizira. Bagiye babanzayo. Okay. Ako wapi? Iko nani?
araronguruka. Kumba kobo yarari hejuru. Ikirembe kiramutaruki. Basi. Ibi ntabyo. Vois John? Arubona. Est-ce que tu le vois? Hari ikibona? Va au port. Wapi. Oui. Mfata hano. Mujye ku cyambu murebe iyo kontineri ibintu birimo imbere byose nabishaka. Wari ufashe agapapuro baramugira. Ariko sarihe. Urimo kurasa arihe? Reka turore. Akuzira abasekirite. Balancez une grenade. Mujugu ya grenade. Agaki. Tukunyama grenade. Grenade. Agaki. Ibaze nawe. Batugujyamo. Aya eshatu cyarimwe byabaye ngombwa kabayo. Aya basi. Reka turore. Umwe turaka. Baretse gato. Igisaza kivayo amatwi. Tungana. Mu mihano. Russian transporter niko gapini turimo kurora. Gusa Débarrassez-moi de ce sale bâtard. iki nyenda mu kinkuri imbere mu bujugunye hanze. Bari hejuru muri etage ngo bamujugunye hanze. We nani buretse. Igisongo. Muzajya mubona ibisaza bigenda mugire ngo biroroshye. Arakwikira. Uraniga mwa ndakoniga nyine. Uraniga mbakwega ibizuru bire majyaruguru mwana ariko ta intoki. Tungana. Adimbura hasi. Abacyuye baragwira. We. Babije uratinyika. Buretse. Zazindi ziba mu kilometero. Allo. Bamukito igisaza kirapfuye. Ngabo. Pose ton arme. Imbunda yishyira hasi. Igikobwa barakizanye. Le papier est dans la main d'Alex. Icyo gipapuro kiri mu kiganza cya Alex. Iyo resi. Allez, pose ton arme ou c'est... Ni imbunda yishyira hasi cyangwa uyu muntu uzamwice. Tu l'as? Wamwica n'ubundi kari akagambanyi. Ndakwica nyamara. Reka nkubarire. Niba utakubara kugeza kuri gatatu reka nkubarire ngeze kuri kabiri. Faut qu'elle travaille. Ahubwo giye reka nice boss wawe. Rimwe. Arrête, ce malade va me tuer. Iba nyamara turi ku ruhande rumwe mu bagiye kunyica. Ntashaka kwica. Aya basi. Yakomeye. Kureba neza. Magazine hano yaguye kandi afite mu rusasu rumwe. Muri ako kanya wabyitwaramo ute? Isasu rimwe. Amubaye afata agapapuro. Icyo yakoze ari birahure byari bikubereye hejuru. Arabirasa, biraporomoka. Aya basi. Yaramucagaguye. Gatwe kabi, mitsi, nkovu. Bapfuye se. Dore imyaka sasa. Umuyaga sibwo utangiye kugatwa ngarukana kakaragira umukobwa yisagasama kari kagurutse kome umubaya umukobwa yakuye imbunda agiye kurasa umubaya inyuma uri hagati agira ngo niyo bagiye kurasa igikobwa nawe arakirasa kandi cyari kigiye kumutabara kubanga umukobwa bari ku ruhande rumwe
ariko yashidikanyaga. Nadia, agapapuro ngako. Ese niki kiri muri iyo kontineri? Yarateruye. Nkuko mubizi, polisi yo mu dufilime ikunze kuza birangira. Mukobwa bamukubise muri ambulance. Bagomba kumujyana kwa muganga. Igisigaye ni iki? No kureba neza. Muri kontineri ni iki kirimo? Ese mubaye baraza kongera bumufate noneho. No kuntu tumuzi. Ako no. Abagambanyi bari bamaze kumenyekana muri leta y'Abarusiya. On rentre à la maison. Uratashye se? Oh, Eh, Dimitri Alexeyevich. Dimitri Alexeyevich mwana. Toujours ici à... Uri hano? Abagambanyi arahondaguna. Okay. No kibazo babikemura hakurya y'amazi nta mikino. Baguterura umubaya. Kamuzana hakuno. Buhoro buhoro. Uyu niwe boss wandi wa transporter Dimitri originali. Ngo bamaze iminsi bumviriza ibintu avuga kuri telefone. Zingumi umusaza ibibazo nk'umusumari neza neza. Yaramukwikiye. Je vois. Kwa gisaza bakarya ibintu wanyuze ko ndwayasema. Oui, c'est toi. Urwayasema harya. Ntaragukurikirana none. Ni bande bandukorana nabo. Abahe. Reba hano hagisaza. Igisaza kiri ikindi gisaza. Alors dis. Baba we wagira ngo ni ipiki. Na nyama ziba zibereho nakagufwa. Baba we. Qui? Toi? Ninde wundi mukorana? Pishkin. Qui d'autre? Inde wundi? Potashkin nawe. Kigariwe. Baba we ndwaye rubagimande. Ndakwita. Tu parles. Vuga se. Ninde wundi ubizi? Entendu. Batwumvirizaga ibyo uvuga byose turabizi ko ari wagambaniye igihugu. Seulement Wagapfa nabi. écoutez. Ukabesha ngo ugiye kumwohereza abantu bamufashe warangiza nubohereze. Ndetse twohereje umukobwa. Okay. Que j'avais décidé de n'envoyer personne. Nta muntu nari nahisemo ko ariko kwenda kunyiteta. Tu as eu une petite attaque cardiaque, non? Ese urwaye umutima n'iri hako bigiye kurwara mu kanya kanze nkwereka. C'est un homme mort. Non, c'est toi qui l'es. Nani? Turabizi kariwe kumbe bari banamukurikiye. Uko bari muri leta harimo n'abagambanyi bari bamukurikiye. Tout est fini pour toi, Dimitri. Ibyo byose birarangiye Dimitri. Ibyo wakoraga byose twabimenye. J'ai une question à te poser. Gusa hari ikibazo narakukubaza. Qui fait ça? Kubera icyo wabikoze? Que puis-je espérer du parti? De gentilles félicitations? Abose uragira ngo nkubwire ngo felicitation ko baragumye mu ishyaka. Umuntu agakorera leta imyaka ingahe ugapfura umupopure nta kintu wifitiye. Nagomba gucakisha rero aho urakaje. Ouais. Ubwo no busamba ariko. Nous pouvons offrir que des félicitations et des médailles. Izo felicitation kabisa ubwo ndumva ariwe twazihereza kuba tugufashe. Ni felicitation ahubwo. Felicitation. C'est pour cela que nous ne nous impliquons pas personnellement. Ni nayo mpamvu twari twaririnze kubikubwira mbere. Twaragukekaga ariko twari tubizi. Baramutambikanye. Yebaba wagasaza kari kanyishe. Yebaba uyisereri. Inkokora y'umusaza. Ibiri y'umusaza. Uzuko bizingano numva zibarekora sha. Iregana nakomeye. Ndakomeye we. Bari bamwice. Urakena. Umubaye baramutambikanye. Gusa barakwerekaga nanone hakono. Kukirwa. Baguye ambushe. Dimitri yari yahigereye transporter. Icyo bashaka kumenya muri iyi kontineri niki kirimo. Reka turore. Kombe dore koboyi. Yari mu modoka barangije bamutsima muri kontineri kubango yagomba kuvamo ava hasi. Baronye baramufata. Hari byinshi agomba gusobanura abo yakoranaga nabo ibindi byinshi bitandukanye ku bwicanyi bwabereye mu Burusiya
n'ubukokozi bw'umutungo wa leta. Yagomba gusobanura abo yakoranaga nabo. Bamukishijeho. Izi nizo bita pandagari nta mikino. Porampora baramutambikanye kuvuga ngo umugara amaze kugera ku nshingano ze, akazi aramaze kukuzuza, ashatse yanataha. Agapapuro nta kindi cyari kamaze. Transporter cyangwa se Russian transporter niko twarebaga. Umubaye baramutambikanye, hari byinshi agomba gusobanura. Bagomba kumujyana mu nkiko. Bida besera kugeza nko bisanzwe. Mwari kumwe na